Kublai pi paro at ngapediang snobhai pi syakane ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Tarun Bhartiya sanpusau snem kerta ubadeiru ukurim Jong ikong Angela Rngad ke Presiden Jong ke seng ke thma urang di tor ula Khlad Kyndit no nakani ke slapathai haka step Jong ke arpusan trik ukula nangkot arajar arpusan hapo Woodland Hospital Shillong nakadaw Jong ke Jingsangeh Kynsan Klongsnam ni kata ke massive heart attack. Tarun ula no sedent yakilangut ki khon arngut ki senang bat kawai ke kantai. Tarun Bhartiya udai uwei nakinong snaplim papau unong top poetry unong drodor but unong Raymond sngobha but ubajidan bentalang Rngad bat ka Kurim Jong ka kong Angela Rngad ban Kynsan ban ibut ibord but iman same ya ka seng jong kinong demadan ha ka jalami khalia bertip kom ka mikalia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Vendors Association lene ke MGSPHS VA nado basdang ban seng yaka bat lenter haka jingi khun choki bandawa yaka hok babon naka sokar mikhalia kumkinong shongdi madam au khurwa snglem balapha the general secretary Jong ka seng MGSPHSVA uba shem thaba kilapan pau yaka jingso Kyndit bat ka jingso si ka bakraw halor ka Khlad ba Kyndit Jong Tarun uba longkum uparlong ubaka seng ke ke sngojan bat ka shenya hakipor baro bat bolongru kum uta urishot ubaklan ban Kynsan bha ya ka seng hakibabon ki kam chongka bat ka Khlad ka Jong Tarun ong ka seng kalong ka jingdo ka bakraw ya ka seng baro ka wai hakibabon ki banta kum unong shna film Tarun ulapanmi ya ki documentary film bayadai bat ka may mariang bat kiway pat kimat ki bayadai bat ka hok long brew man brew hak imlang sa lang Tarun ulapan phai no ya ka National Film Award ka bolayo na ka benta ka film Rajat Kamala Hausnam arajar ka san kum kadang jong ka jing persa jong halor ki jing bakari India kay kando nakikam jingsan sharbam hok hapo jong kari Tarun udairu unong tho jong kawai ka magazine bala ai ka teng riot ka bilingual website bala penmi nakanong ba Shillong but udairu u consultant jong ka British Library Endangered Archive Project but research consultant jong ka North East India Audiovisual Archive hakanong ba Shillong but kiwai de kikam Paralok play shibon yakapor Jong pisng about watlet ban like share comments but kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamenta kiway pat ki video